Yesu apewe sifa. Anawaomba wanayuthi wote tujogee mbele ya madhabahu na walio na watoto wachanga ambao wamewachikilia wakuja kwa madhabahu. Na kama tuko na elders na mama, elders wasimame nyuma ya watoto wetu tuwaweke wakfu wa Mwenyezi Mungu. Zumbi omwe wali mwiya oire shufa na maguta akiwa maguru ni maku agiwo daimakio woi mwadhangi naodai naotigwe matata mama idoli makwa magoite odowa magoro ini maku otera idogona matata mama idoli makwa magoite Baba Mwenyezi Mungu, mfalme wa wafalme, tunakuinamia, tunasema ni asante kwa ubali huu Jehova, uliyeumba mbingu na dunia, mwenye nguvu, mwenye uwezo na utukufu Jehova. Tunasema ni asante Jehova sababu ya baraka ya watoto Jehova waliojogea mbele ya madhabahu Jehova. Tunakupe asante, tunakupe shukrani Jehova sababu ya baraka kubwa kutoka kwako ambao ni watoto umetupea Jehova. Baba, tunasema ni asante sababu ya ubali huu Jehova, katika afya yao, katika malezi yao, umewezesha wazazi wao Jehova na chakula na mavazi Jehova, katika shughuli zao za kila siku Jehova. Tunakupa shukrani, tunasema ni asante. Hata kuendelea Jehova, tuweka watoto wetu wakfu wako Jehova, wanaporejelea kutoka nusu ya muhula Jehova siku ya kesho, katika taasisi ya masomo yao, tuombea nguvu na neema yako Jehova, tuombea ulinzi wao Jehova, afya yao Jehova, wanapoabiri magari Jehova, wanapotuka kwa magari Jehova, wawezeshe na hata wakiwa shuleni Jehova, karo inayohitajika Jehova, wewe unaamurisha Jehova, nazo zinapatikana Jehova. Bariki wazazi wao Jehova, bariki shughuli na kazi zao na biashara zao katika jina la Yesu Kristo. Afya yao Jehova, maroho inayochipuka Jehova ya kutekwa nyara yao watoto Jehova wa taifa la Kenya, tunatawanya hilo jambo. Tunaomba amani, tunaomba urejesho wa hifadhi na amani katika malezi ya watoto, na ni katika jina lililokuu na damu ya Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini.